Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u, dambugal na yaɓangal kamin hajul muslim no yewten fil ibadati fi deweden. Al-faslul awwal, faslun en kerol aranongol e mudum e maggal kangal dambugangal no yewten fi taharati fi labal. Wa fihi no ender faslun on salasu mawadda windande tati. Al-maddatul ula windande aranere nden fi hukmi taharati no yewten fi nyaawre labal siko farilla ka ko sunna wa bayani hay banginangol en koni labal. Alif, hikmuha no yewten fi nyaawre labal. At-taharatu labal wajibatun ko waddi dum musibbe julbe bil kitabi was sunna kal qur'ana ka sunna. Qala ta'ala alla dali wa in kuntum junuban fattaharu wa qala azza wa jalla wa thiyabaka chunchi ma din kadi fatahhir labindi. Wa qala subhanahu inna allaha la yuhibbut tawwabin mo yidi labindi no tobbe mo yidi tuba be ruttobe wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ne laado make miftahu sala ko uditirte julde den at-tahuru ko o salligi. Wa qala ne laado make la tuqbalu salatun julde jabetake be ghairi tahurin ko alda labal. Wa qala ne laado make at-tuhuru labal shatrul iman wuri ko du woni feccere iman tode. Saniyan bayanu ha banginangol en fiidum. At-taharatu labal ismani ko gebe didi, zahiratun ko labal feñungal wa batinatun e labal suudingal. Fa-taharatu al-batina labal suudingal hiya dun tatahiru nafs ko labbingol wonkiki min athari dhanbi itta e batteji bakkatu wal ma'siyati e gejji. Wa dalika dum bitawbati non ko sabu tubu bi yaswadi kati gongudo min kulli dhunubi wa kala bakkatuji wal ma'asi e gejji. Wa tatahirul qalbi labbingol berne nden min agdari shirki ittande e tunde li shirku wa shakki e sikkitagol sitay Allah ko goto ma hina wal hasadi e ganyanandi wal hiqdi e konnangu wal ghilli e jamfagol wal ghishi e jamfagol wal kibri e mawnintinare wal ujubi e hawitare wal riya e yingo wa sumate e nani labbina wonki munkin e berne munde itta e dum do fu ko doni labal suudingal. Wa dalika dum bil ikhlas ko sabu labbingol dewangal wal yaqini ay fellutugol Allah ko goto wa hubbil khairi yidugol moƴƴere nden wal hilmu e muññagol wassude e gongugol wa tawadu e yankinagol wa iradatu e wadugol kala ko watta kon faandora wajhillahi dabbugol yeso Allah ngol ta'ala to dum bi kulli niyyati e dandanangal anniyeji wal amali salihati golleli moƴƴudini. Wa taharatu zahiratu labal feñungal hiya dum taharatul khubusi ko labal tayre nden non joni. Wa taharatul hadasi e labal tay labal sobe e labal tayre nden ko dun labal feñungal. Taharatul khubusi labal sobe on takunu no wona bi izalati najasati sabu ittugol sobe on ittirama bil ma'i tahuri ndiyal labudan min libasil musalli imurde chunci julowon wa badani e bandu makko wa makani salatihi e nokkure kaw julata don. Wa taharatul hadasi labal tayre wa yadun alwudu ko salligagol wal ghusl e lotagol longal watta yammum e tamagol si tayno mari danto fi salligagol ma tamagol e ma lotagol longangol. Al madatu thaniya windande dimmere nden no yewtan fi ma takunu konko latoto bihi imudum at-taharatu labanga. At-taharatu labal takunu ngal wonal bi shay'ain fi yididi. Awalan aranun dum al-ma'ul mutlaq ko ndiyam fottana dan hino laabi wa ko ni dum al-baqi ko dan ndiyam heddi dan ala asli khalqatihi e do lasli no Allah tagiri dan no bi haythu lam yukhalitu no ko katata jillondirali e majjan shay'un hay e hunde yanfakku anhu kono serta e majjan galiban harako kanyum foli najisan harako sobudun kana lati aw tahiran mako labuno rawonde jillondirake e majjan ko dan la wa dalika dunno kam yahil abari no way wono ndiyam bullidin wal uyuni e candidin wal awdiyati e jolidin wal anhari e candi janidin wasuluji e gilase adhaibati wel dan wal bihari e ndiyam mayo ngon al malihati haadu dan ndiyam haad dan ko gonga dan haadi kono konon Allah tagiri dan ni gawli ta'ala sawdalul Allah wa anzalna min jippini minas samai murde ka sama ma andiyan tahuran labudan. Wa qawli rasulullah ma kunna sallallahu alaihi wasallam al-ma'u dan diyam tahurun ko labodan illa an taghayyara siona sansa waila rihu urungol majjan to amu ma nyamete majjan aw lawnu ma non majjan waili rabi najasatin sobe taadu su fudditi do fi ender majjan. Sani andi munno asaidu tahiru ko ndi leydi labundi ndi kadi no labbinore wa wadum wajhul ardi ko kala ko woni ka hore leydi do at-tahirati labundi min turabin immorde mbumbulaydi aw ramulin madun jaaredi labundi aw hijaratin madun kaaje aw sabakatin madun landan
ma jengal de ma cayuhum ma koccu ɗum fu ligawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado ju'ilatili wadana malan al ardu lendi masjidan julirde kala ka wagutu heewi lam mi julay wa tahuran e laabundi mi labbino rayndi sindiyan ala wa yakunu la tono as-sa'idu leydini mutahharan ko laabundi inda faqdil ma'i sanga ndiyan dan wasa aw indal ajazi ma sanga on tigi ronki an istimali gollitirgol dan li maradin sabu nawnare wana hawi ko nandita tay dum sabu sattugol coggu majjam hara ko yeyete dan li qawli ta'ala sabu dalal Allah falam tajidu stayon hebali ma andiyam fatayamma mutame sa'idan tayyiban ilay labudi jokkon dewal mo wa qawli rasul sallallahu alaihi wasallam inna as-sa'ida andeno leydi din at-tayyiba ko labundi tahuru andeno leydi labundi din afwan tahuru muslim ko di labal juldo wa illa majidil ma hayso hebal di 10 sinina dubi sappo di labbinaymo fa idha wajada al maso hebi non diam fal yumassahu yo memin dande basharata bandu makko non o hula Allah waccata magol wali gararihi sabu qirritagol ne laado sallallahu alaihi wasallam amru bunil as ala tayammumi sabu ñiɓingol mo tabintinamo e dow ko taami ko minal janabati immorde janaba fi laylatin e nder jemma baridatin ɓuuɓuɗo shadidatil burdati tiiɗuɗo ɓuuɓol o heɓi janaba o yamira o taami khafa fiha o hullani e nder ndiyam ɓuuɓuɗan ɗan e jemma marɗo jango ala nafsi hoore makko ɗulle o heɓi janaba ko be o itta tuni nin si o juula in huwa stawni kanko ihtasala o lotori bil ma'il baridi ndiyam ɓuuɓuɗan ɗan tawi mo hulani hoore makko o landi nelaɗo yanani mo wayi o taami al maddatu salisatu indande tataɓere nden fi bayani ko fi ɓanginalngol en e annajasati soɓeji ɗin annajasatu yiɗi soɓeji jam'u najasatin ko jam'u soɓe waya ɗum al khariju ko kala koko yaltiri min farjayil adamiyi e nder immorde farjuji ɗiɗi adama on min uduratin min immorde e jaañe ko ɗum woni soɓe on aw bawlin ma ɗum bawle aw madin ma ɗum madiyu ɗum ko ndihal yaltay kalkal ka batte bawle aw wadiyun ma ɗum wadiyu ɗum ko ndihal yaltay kalkal sanga on tigi faala saha on aw maniyun ma ɗum maniyu wa kada ko ono noon kadi bawlu bawle ɗen wa rawsu e jaañe bawle wa rawsu e jaañe wa rajiu e jaañe kadi kullu hayawan kala mummunteji ɗi andanɗa hoorema lam yubah dagaki akulu lahami ñamugol tew mungo haray kañum kadi bawle mun ɗen e jaañe mun ɗen e gorbe mun ɗen ko noon soɓiɗi wono ɗum ɗa soɓiɗi no wa kada ko ono noon kadi ma kana kala ko laati kathiran ko ɗuuɗi fahishan yaltugol e ko ñiddi e muɗum fahishan hino funso yalta min damin immorde awqay han ma ɗum mbordi awqay in ma ɗum turre mutagayyirin waylunde si ɗum ɗo kadi ɗuuɗi yaltude e goɗɗo haray ɗum ɗon kadi woni soɓe haray ɗo kadi woni soɓe loteteɗo itte wa kada ko ni kadi anwa'ul maytati noneji ko maayi harmi kon fo waji zai ha e gebe mudum den illal julud sonara ko guri din don ida dubi khati sidi hoppama fa innaha haray din don tatohuru di laabiri biddi bahi sabu ko di hoppa kon si ona dum tewo galadi wo ji mo guri wo fopparay harmi ligawli rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin kala guril dubi kha hoppangel fagadu tahur haray ngel laabi sabu cekkiri ko ngil hoppira ko ande addino bisamu no yanya moƴƴa ka tafsir bulughul maram on yiltito to ka tafsir